omunyesengero kazi owa Bushenyi district Honorable Anet Mugisha arugero Yatsiima muhereza Kachina aho kugenda omumiso no kwika abahanguzi obo bwegese ogu ayongere yaje no mumiso no kureka ngo Yatsiima Kachina abo kugira ngo akatandika Eyashomiire Akuzire kandi hati yayika abahanguzi bwe. And for that matter, I want to extend an attitude of gratitude to the Creator of heaven and earth for making it happen. Nitakubaza kutabarisya Kachina mnywano wanje. Congratulations. Congratulations, congratulations. I don't know how many times. Kokatenda kutabarisya kandi galike nsime mwena abija kutabarisya mnywano witu Kachina Ahabwokuhendera Emishomo. Takomera ali ekyo ayonjire no kugamba akikwatirana abwesigwa bwa muhereza Kachina bwayine ngweka kusala mu kukora ekintu nateeka kuba nagenda omisoro kureka ngo nakikora kandi asabire abantu abandi okugenda omisoro kureka ngo nubamureberaho. Kachina ogu niwe kamuhurira katemba yeye cyo agokwe nakore bintu bye konkanta kambuga naga face to face kandi kata kamanya gafari yeye kata kumanya ngo ibintu bye byakora bino mugasho bwenu nijanje ndo mukaruru niza kwesimba Bushenyi ninjira ka Bushenyi mukakahura nisekende tenga ukono shangu the world has come to an end. Kachina yisha yatukorera karuru abaganda nibagira mwe nijaketa kabi ahubwo kuba karuru n'enduru harimo no kufa harimo ibintu byinshi ngumuno mukabi ye muno dala. Anet Mugisha ahendire na no kusima ekigombe cha NRM abo kutekamo amani hamwe na no kurebeka ngo barwanisa ekikorwa ekibi ekyebenenkene ngo bagenzura miso korekana barabyaho iteka kandi barinzira mu ebembezi wihanga His Excellency President Yoweri Museveni okugeno miso no kureka ngo na signinga ayitekere barabizemu bana basize kubikora ahabwa businje abe cyabadya mureke toyongere tugumenye twagira NRM eri kwebemberwa government yitwa nungi eri kwebemberwa His Excellency Yoweri Museveni abo kubebyona bire nabikora ahabo kugira ngo hariho busingi ekindi ogumorya cyo kureberaho. Be a role model. Continue being a role model. The way you talk, the way you dress, the way you mean. I mean, if you're ukora biyoreke obulungi bwawe. Abantu bingi bagambira aramuhereza Kachina ebintu bingi byakuzire hamwe nane ayina ko yarabiramo okureka ngo nayika abahanguzi nkobo kandi bahiga abantu bingi abine entekateka yo kugira ngo bote bakwasa kusoma bakuzire ngo mazume ekyo nekisuba bine kureka ngo bagenda mu miso kureka ngo hakiri bayikiriza ikitekateko cyabo. Obuizo wanyo kunshaba basare nkani mango no yonkatemba yabo nakora riski ni mayangu ekintu cyumwe waza kureta katembo mu Eyashomiire ekya kabiri kigenderwa cya nkanta kukimanya cyenyine ni kiya zozo nkazirinka TV na radio wahora agarika chera radio akora wiki yona aza TV akora wiki yona mwenu notice chitinisa kandi kushemererwa and we are so happy for you. So Dixon wanje congratulating kandi ngumanyise ngo abakoberire hobona kuri yo mo twetso kuterekera kuri Kachina yo mabe na chererwa ba producer bagira ngo apana ruge kwagende obunda izareti kandi tumureke mpora. So we are so happy for you kugira ngo cyo bire no irukanzia wachisia muheru indire research ye bakajikora mu group but their research was very good. Kandi nano obabe bagidefendinga nyowe bakanja ngo ntazamu nyowe abasupervising nje bakanja ngo ntazamu abashomesa ababurize group yabo they performed very well. Bitu ngo umnyani wanje yagamba Kachina ahereze kwiko mu kirasi nangwa tsuramo yetegerize ninyijuka twaturi yo mu discussion yo kubanza yarebo mwana tegire kubishoki akategera tire muke kigori kitore ngoku yamjango ngiwe torabe mnyani wanje wo chineri gishoki mwana yabaza yanyiga nampabura atano muzire wanje kandi tushoma hamwe wayamjira nyoni za kugambira no kukimanya wanyene ubwo mwana nangwa tiyija
konka hatisho chakariteka kandi yamanye Kachina yabena Mwelesa Kachina arugire Yatsiima kandi yayikwasana mu kamaruhanga nagira ngo mazima nikibasika nko kuyesongura ibareriye konka nagira ngo ebyono kubera bamu akikwasa ruhanga hamwe na no kusima mukazi weye agenzura imisokoreka ngo namurabyamo omunsonga zitari zimwe na zimwe. Kachina nagira ngo kandi icyo kiyakora naza kuba nagira imisokoreka ngo nayongera Emishomo ye hakiri abasekoreka ngo nayikiriza ekiruto cyeye. Dr. Justice akara munywano wanje nk'omuntu wenu konka 2016 kutwa bintu taha enju yanja Dr. Justice niwe yabari chairman hatu kunagizira mu speech ntati ntomuntu kwa kuba nokura nono ndagura poroti nyonkozire ki njukuzire nono ndo njombekire wano okura nono je tinyenda ka motoka tinka kuzire no bano ndo mu rumunka bangwini ntati nimpure bintu byona bikozire nyenda garaka nkai Eyashomiire bahakana jaka moto za tunakutera ibintu arasatu manyakere atunakubita bibira abanze manya bayi konka nanye kandi ngamaka kintu kinyi no plani mazima hakabusande mu musizo gunare yiza na admission forms atoze kumuru Akuzire nka MC Speed kandi wasabire umuhereza Kachina ngo ayine kureka ngo natekateka icyo kwesimba abo MP ningase kuba umunyisengero wihanga abo kugira ngo ayine cyango icyare kumurebamo koko nazire ngo noza kutunga degree nyenda na wenga kendange ngombero bitari bice na bice Kachina naza kuzo mu parliament ya Uganda tunachikamba nachisiringa in Jesus name in a potential kana ino mkazowe talirwe jura namurebe wake Ara Media News Center we bari kubona John Miss not following